Masalahnya ngelakonnya. Oh, simbe telepon. Halo, di mana mana? Orang kan di luar, euy. Oh, di luar. Kurang lapar, Oh, mana lapar? Oh, ada harun. Kirimkan ke dia. Banyak kan kayak kurang di Grabgen nih malah. Copot we di satpam. Kayak kurang di Grabgen ya. Sok. Kirimkan ya. Kamu lila lapar ya. Siap. Ya, nuhun nyampe ya. 2,000 years later. Yuk. Yuk. Ini paket lah buat Pak Odoy. Buat Pak Odoy ya. Terima kasih Pak. Kemarin. Alhamdulillah, paket ge putih geus datang geus putih. Simbe pengertian ka urang euy. Alhamdulillah.